haba thalang teng ya ka jimpmi ya ka khubor lamler bat ka baya lambakla ya ki pai ba u president barang ba ka United Democratic Party ba med ba lingdo ubadeiru ha ka ju opor ulampang ka yeng dor ba thawan ka jela ulapan pa wa balei u hab ban yakhun lang bat namo plang constituency haba kim kurdu ikinong elam ka UDP namo plang constituency kani ka di hadien ba ka wei ne kilat pathai khubor ka lapan mi ya ka khubor lamler ba med ba un yakhun na artli ki constituency ba med ba ulapan pa wa ka te ka jimpmi khubor kalong ka bakla bat ka ba omdan nongrem ngam tip kembali berkata ke kubur hendak ngasuyo lumba ki katukannya ki ba bu kejikli ngah ta langan jelat ka election arti konstitusi kewenan moplang ba kewenan ka mana konstitusi ke bangadan mata kum amani ratai nesukwa ban bu ke jingga ban paun kenen jonga ba ke kubur ke balami ha kewenan ki web portal ka bedai bat ka jing temu jong amang nyelek ki atli konstitusi naso ban ong bakalong ka bakala ka kubor ka wakin ai yakum kini seki pai pa naso ban ong ba kum ki lat pa ka kubor la ki don kanu kanu ki ko ki long free ban mani tu ina mat kali kan ndai ban su pun munai ka kubor ka bom dei naso ko orang ka bakala ethically also as a journalist mo kung kinong patay ko bo naso pwede ba nyo yaki jinsya nama kanun ko kubor ba ki ay kanun ko para idedo bat kajinong juman jong kataka subject ba ki ay sa kipat ba te nga wa ban ngan pa ni ba kani ko kubor kan bo bakla bat kamdo ni eru em kung katajin ko ba pada hakabeni bat kajin bom yo kandidat kajungi na po mau pulang konstitusi kalau mau bakla namal ba Eugene ila simi kalai ba ini mile cuy kerja tengi dang susdang ya ke proses bal yet ya ke kandidat uai kandidat bomon tena kalian juga nado kesini ke bani konghi ni IT HI ke bu MLA ungkat bat ka district ke ba pok jeram presiden juga district East Castles bakin ya syong ban berkat bat ban nyata ya kepada bat kandidat bangsa nak kena ke parti nak mau pelan kasus kata ke dia status contoh kidan ketukan ni ki bakwa ki bapan pau nak banta ban nilai nak parti de kumba kalong manta nyimpan lawan finance enrei nak kena ke parti ni ai ke jing penscam bangin sebe yu kandidat nak kena ke parti damar ke sidang te ke dia ke UDP but akan ke by election ke berjaya ngira job nak pokok UDP mo but ni soba kani kasit ngimde ban do dalele lu but ni de mereka menusik kandidat ndring di ban job lu ya ka mau plan konstitusi te ngam don ke lu ka jitu bang anyele napo mau plan konstitusi lu idon bon ki don ba don bon lidar ki bangin sei nang tu balik induna kita kini lah adu bomanga ngam hap de ele nang ta along ke bam sui ha jimu te yamatai ngasuno ngapin sai ba ngam nilai na pomopla din sei kandidat bari na pomopla konstitusi banga kerparu ya kila patai kubor ken kian kum kini gijing ai kubor ki balong ka jing yalam bakala bat kanlong ru gajing bom itnat akabade bat kila patai kubor ki ai kubor sepai ba bakala